Kurçan Balban Jumanaliyev Bektur geçe tünde geldi Bişkek'ten. Bu okuşlar aralık Spartakiyada katışıp Baygeliv 2. orunda alıp bizgin Жалал-Абад обласына алтынға күресіп келді. Қол чағып қойса орда қалады. Қол чағып қола. Қырғызстан бойынша 2. орында алып келді Қуат. Бектур Балбан. Бектур Балбандын машык туручусу кечүүлүк кадимки Ратбек Балбан экен. Ратбек! Кол көтөрүп кой, кол көтөрүп кой. Кол көтөрүп кой. Бектурдун тренери Ратбек ордуна туруп кой, тааныш алсын. Балдар, bu çine tamaşa bürok balдар. Бектур ағаны көрүнө зөттет. Ол Бектур кадимки табыш Азиян чемпиону мастер спорт Бек табыш балбанын иниз бир тууган үкөзү болот да. 1 минут убакыт калды. Эки балбанга тең эскертүү. Күрөшкө. Бул Бектур балбан менен күрөш алкан жол болду балбанда оңор балбан эмес да. Кызыл жарык өтө катуу күрөш жүргөн балбандар. Açıyor. Erkeklerin açıyor. Başla! Kaza Dengiz'e Canbaş menен Bektur balban жетişti. Kol çapı, süremezler bu avcılıkta.